Whaftai le lofa malenga le leo le tua, wa tātou wau dia mai fo ili nei tai au, ia le tātou pokalame masani, ia o le malei fua mai. Le lofa malenga le leo le tua e le mawhai o na tātou le whaafitaia, o na holo nā lofa e tū mau mō lana whanau, masele nei tai au. Ia la talofa te vita malo fo ili soifua ma le langi mama I o tātou paanga mai o lo whapeona mau mai le nei whaasala launga. Blessed morning to you all our viewers here and afar who are able to stay connected on this platform. Talofa lava and blessed morning. E oi, whaamalu le nei tai au, ngā mai mo mai o le tātou watunuu, ia iso se tafo le lalangi lungo le tātou Facebook page. Ia, wa faisina timu I mātou, a mata mai lava nei le waweau. Ia o mai nei tai au, ia lea lava lo whaamalu, e le ilonga lava na hoso le mato le la nei tai au mas. Yes, le lava, ia o sida whautuanga lava, ia o loo maase se lava lea walwhai le mulo sa I ia e taunu umale saunga le mui te tonu fo I o whalewhainga luenga pēna tofi. E tātou ngā lulua ai. Ia, o te loa mapu le tele o leo whainga luenga. Ia e te tonu o whalewhainga luenga. Ia I au nanga ese le tātou mālo. Au nanga ia o lo mwhai on tū nā tuai le tautua. Ia I so se whaenga o le tātou utunu. Ia, masane ni tai au matapo kalame o te mai tau atu whaangasolunga. Ia, wafo il whaafunga mai moa tātou utunu. Ia, o ta mālo whaarolungi o le tai au nei. Ia o le maengo susuenga tau Samoa. Ia, pe o le masani ai vai aso te tasi. Ia, so mai ai. Ia marisau whainga o awaonga. Ia, po le Faculty of Education. Ia, ona tā whai wailea. Ia, I le tātou a onga seila. Le o I munu. Ia, pe o tātou whatata noanga na. Ia, o le ai. Ia, le nei tai au. Ia, au te loa masa ia po. O ani si no tupu tō pito I le lo. Ia, whaftai mo whafsili ia e le lavani ni mea fōfo o te tupu. Ia o le taulongo longo lavai whanau pili a onga. Le ngatai leo lai wha ngā solo pe ia le process o le refunda. Tamai te aonga lo whapena mau le skolasipi. Ia, whape fo le kako le tato graduation form o lo wha ngā solo ni a wale. Le wha unga mo le masina fo. O lau wha ngā solo I vai ngā fuyo I la tau I o wa. Mo skolasipi. Ia, o lai whatalia. Lau wifan. Ia, a whape fia mautinoa. Ia, mwhai lawana e suma I le matawai ngal finance department wha mautinoa. Ia, lau suafa pa ua e wha manuia hina. I le lisi lau skola. Tā ua vai ngal nā wha fonga le tātou tunu. Ia, me se mātua mai mo mai nei tai au. Ia, whai nāolo o iailo walo. Ia, pe leo mautino fui. Ia, wha so tai mai le tātou ofisa. Ia, mo nisi whamitalanga. O le tai au masa I le vai ngā whapitoa tāpō kala me fia muri e o lo whaanga. I tai au nei, ia mai le tātou polokalame o le malefua mai, ia e fia mo muri ia lo whaanga, ia I le aso soifua, o le aso whanau, ia se tasi o li sini o le mātou vaenga le olo amanu, ia le sunga ia ta wanga vaai, ia o le aso, ia o waato iai, le isi aso whapopo, ia o lona soifua, ia ta wanga, familia tele le atua I lo waso soifua le nei aso, ia tau I nā alofa le atua, fua I le malosi, I le wālau tautua, I le ngata I tono le tātou universite, I ala le lau mua o au onga whaauau, ia le ngata I lea, ia o le kālesia, ia mata tono le ainga, ia e mo moli atu alo whaanga le malifu mai, e mo moli atu fo I malo whaanga, ia le sunga le lipule, ia le sunga ia so alo, to whai ia so alo, Sydney whasau, ia mare tātou ofisa a toa lava, ia te roa, ia se umawaku skako Samoa, ia e inu tai au, ia e whaamanatu ia le aso soifua, ia o le sunga ia tawanga. Oh, thank God for these many years blessed upon our people. A happy birthday goes out to one of our senior lecturers, Awhioi Atawanga. God bless you always. Not also forgetting those who are celebrating their birthdays today. Whaamanuia pele tuma ia sanga tului pelo o tau soifua a wafo inga luenga matiu te whai o tau whiei o tau. E ngā lulu e ai mo lona whina ngalo. Aia te vita. Ia, au te roa roa te li nā tau o la ua mori mai lo whaanga.
ia i le sunga ta vanga ia pe ona le o fai do mai ia lo molia tolo faanga ia le fianga tu mofono tolo nga o soni ia i la sunga ta vanga famili ino lo sfana ele ngata ia i la to uma lava ta to finga luenga i le o maua ia o neiro o sofana ia o teiro lo puna nei portao de lua fanga solo to ia to ai lo to ai lo ai ia e to tele la to la famana tu ia sofana ia so ai foi i la to famana tu fa ia sofana e da so ni ia me saudia ia mau pel soif ia sama ia e famana le tua ia ia to uma no maua ta to pokalame ia ua atua i le ia so neu le so luas fuma lima o agusto ia le whaupoponga ia onisiaso ia mafuta mtato wola ai lunga le lalo langi le tu mau. O le lisi vaenga masa tapukalami. O le ai whauaua ia le wharawiloa tato te wila challenge. Te wila challenge. Mo i nato uma ia e fia au wai i le nei polokalame. O le polokalame whamaro stino. O le polokalame e te toi tilo ai le tūlanga o le sei fō maloloina, o le tangata lava ia, e le fosia, o le utea vai atu, i wā te reidua, atu le pete ua whamāmalama pe asu, ma le sunga puna staimi, le se senga o nei mea tapata, aerobics, sumpa, o watu, o le sau umarunga, po le se senga o mene e tō, ia ai, o le anganga a tōr po karamene nei, ia o le tau mawhai, ia e toi tilo i tūlanga o lo soi fua maloloina. O le sine lei o le tātou lui lea, o te wila challenge. E marfuma, e marfuma, ia, o le afsausan, ia toi tilo nei, te ua ovalau kolin, ia e le o tusa ma le tūlanga o le tātā o lo fatu, ma le tūlanga o lo mālama, te ua ovalau nau, don't forget to take our, at the meantime, our Te Wila challenge at our gymnasium with our team. Please do come, take the opportunity. If you still want to stay fit and stay healthy, please make wise of our challenge. Challenge yourself to the next level. Whatever you can, please feel free to come down and have fun. Also, we have our backup team, our medical team that will assist, will monitor you at every bit and piece as you go along the challenge. So they'll be there to ensure that you are all fully safe and fully packed up at the same time. Fare tonu me finga wa te mi ya wa adu lunga le ina mo soi fu o tra o fare tonu e foi mai si vai o tino ya a tino le la ya ta so vai no io so le ya ko medical team o vai no fu stand by tiro ne ya si fare tonu o moli a tolo fa ngal po kala me a se va fa o lo moli me lo fa ngal ta po kala me ne ta mas ya moli a tolo fa ngal mo o uso o lo fatu ia te oi male ainga. Ia, ma se la tau umalawa o lo mai mo mai, i so se tafa le lalolangi. Ia a whau u te loa tu nu ula masa ni te e mo mai lava, ma se o tātou tangata no ui. Ia te ui mama, sa ali lei lava. E mo mai mawhana whana o se o tātou sunu. Pe o le vai taule nei. O le vai taule nei o na whianga whemala langa inga i vānele. O le me masangi, o le tau maruru i New Zealand ma tunu umma. Ona sola mai la ia o tātou, ona mai le i sa mo tātou matua tausi. O ina tau fo ia ua, ma tātou soifua. E o mai e tāwha whau mai ni. E sei longa fo ina e umma le tau maruru ia tunu umma. Ia tātou e fo i fo i te. Whainalanga tfoila, ia o whare tōnu ane nei vai tau. Ona le tūlanga, ia o lo i ai le wha mai. Whailo tupi pui. Whailo tupi pui, mas. Tau lava, ia, lo na whautau sila fia, lo alu pe lava le whaalau i loa le vaenga le MOH, ia ma whape foi, lo tau longo lava ina ia whaalelea au nanga o le, ma ia maua le tui pui pui a inga uma, ia manuele i
Te tala ia a lava ia ma borders fo ia Samoa ia ni te fo wa fia mai fa le tonu ai fo inisi o tatou tangata i le wha mai. Ia, tā ua le whai o lo tu pui pui. Ina ia ma whai o lo pui pui ai tātou uma. Ia mari tūranga o lo iei wha mai. Whatara whātūra mare fo mai i le nei tai au. Ia le tō whai a taito Luis Lene mare ainga o lo mafuta mai. Ia le tātou lau mua i lau tala campus. I Fiji. O le tō whai a taito ia o le konsula lea. Ia o le tātou whanau a onga. Ia o lo a onga i le ngata le tātou a onga University of Pasifika. Ia o tātou a onga whaafuma. Le Fiji School of Medicine. Ia mai nā tōuro i le FNU, Fiji National University. Ia o tūlanga na ia o lo o iai le o nanga le tō whai a taito. Ia whataro whatu fo i le whanau a onga. A whai o naita mai mo mai. Ia i te tonu o lo potu. Po whera le hall. O te tono le campus o lo e mai mua mai ai. Ia o are e maua o le a so tai mai nā tau nunga tātou pokaram. Le whanau a onga. Ia o whea lava le hall. Po le 7 hall, 6 hall, 8 hall. O whea lava le hall o lo e mafuta mai e tātou pokaram me nei tai au. Ia e mo muli atu o lo whaanga le pokaram me ia o tau. On sai. On sai. Toi titi lava umana tau sanga. Ia o te roho ia o fo ina solonga le leile tūlanga. O lo iai le wha mai nā tunu. Ia on tau fia fo idia. Ia e toi ana i vaenga. Ia e tau wha ana titi ai le mafo fau mai i ainga. Ia e wha maa lo fo i mātu. Ia ele manuia lava whaiwa pia le ia fo le tapua inga ia male no fo tatalo fo i o tatou mātua au ainga ia wā fo ia nai whanau lo atunu ma lo le tau wiwi ma lo le sa ili on sai wha maoni ia toi titi lava tau ia lau o le wha moe moe ia toi fo i mai le i ainga sa ili manuia. Ioi, pe o le vaenga na wai iai si whanau a o ngā masa. Na tu ua lava le mawhitanga ma mātua i le tausanga mua. Ia lava o mai lava i le taimile nei. O la e le i toi maua sa mawhitanga. Ai masi a le whanau a o ngā na maua tongo e le vai tau o le COVID. Sa o le lava. O le vaenga le nā e se whaingata. Yes, sa o le lava. Whawhitai nei ona po wa iai le technology, especially le wa iai le Facebook or platforms. Ma whaina, like have Zooms. Messenger, right? All the social media platforms, all o mawhai pe ona whewha iai pe talanoa i mātua ma whanau o loi atunu e mama. E mo i lava e whaingata le misia mai o nei lato au ainga, but whawhitai le li e iai si au wala e mawhai ona tatou nofo ma futai pe ma whanau i atunu e mamau. E sa o le masau e o le tatara noi fo le nei tai au. Wa waso i o mātou wa o ngai wafu. E tasi e re ini mo i re i o mai kama fu ngai o mo pa. Kama e re vuni la line. E na au telefoni fu ngai mo meu public phones. E tau mo mono ia. E tu tonu ia o si liva fu. E ona e vidi me. Ia mata o mātou ale Ia taratara fi wa i ra fai me lau telefoni. Ai mantua. E fai me lau telefoni. O le whamata la tua le toi ina ma le loma tua me tupa. Ia, wa e fwere tui ngā tewe, e te whanonga mai, e tale atu ai e ta mamana tina. Ai whisiri mai, o e mai, o e ngase. Ia, e tari whire e mua tu ara toi ina ma le loma tua. Le ai o le ia la vai marosi, wa fwere le reo ai. Mai tau la le nei, ia, mai tau le nei, ia, wai tele tu ai ngā au wala. E ma whai ona fiso tai ei, e ma whai, whai lau, wai tatou au langa hoi whate funi, e mo pandu, sa. Ia, tala noa le messenger. E whai o tala noa li tu la, lua i tu la, ia wala aso. E wata e su 5 minute, se futa la, E whaalua, ia le umai a le whamatala ino tala o lo whapewhia, whamatale. E le umai whamakala ia tala ai o au watu, o uma mare ia nei aso ia e famel e vala o tu luma tu o fena che ia ia lo tira potu tu ifo ia
Pasanga uma telefone ya. Ya lai doa cure chama martina yo le potsuka. Yo vai le peola so e patu man musika me yo te eredo. Yo le eu tafal fal karapu por eu tafal pa. Pa vai ngana i fata wai na fu de anga i ruma o tulanga. Yo vai ai de te kolosi le vai tang. Sale lava. Yo tulanga la yo lo ai ta po kalame i le cha ya pe fa ya ta to malo fa lo lo ia. Ia i nei tā au. Ia ai o la whaisina manulunga tātou pokalame masa. Ia a tau te liu mai. Ia o na whaawau le o tātou whatatanoanga i lunga o tātou pokalame o le malefua mai. We'll just be heading to a short commercial break and we'll be back and we will have one of our guest lecturers who will be emphasizing on a few things that we will be prepared for the next upcoming week of Culture Day. Whawhitai. Clean hands, save lives. Ai e tele ulu fale lotoa. E te tau lava ona fulma o lima. O lo iai lava se te pua o mo na saunia. E ao na mulmurita iai le fulu ina o lima. Ia whaonga lava nisi o vaila au fulu lima ina ia mautinoa. Lo malu pui pui a mai nisi o sia mai a afia ai i se whama. O le tu o le whaonga ina fo i o tatou whale le tā ua e pe ona sila fia. E te tau lava ona whanu mau tatou lima. I le taimi e mai ai ona whaonga ai ona fuanga. O mea ai matau mawha ia sa o loto mai siama. A mata mai le fulu mama o lima. E tele soifua o le ala vea ina mai i whaamai. Pe a whaonga paipa ua mai o na fausia. Ia sa o loto le fale ai mai siama. O no fuanga fai tele matumutumu e au pito silio na lamatia. A wā e to a tele tangata o le auia. Whaonga paipa o lo i tutonu o le tātou lotoa. A e a ngai le pasi. Fufulu mua mua o lima. O le pasi, o ni no fuanga wā pia pia e whaingo o fie o na pepesi ai whaamai. E mawhai o na lavea ina ma whaasauina pia whata ua a wala ma whata ita inga. Fufulu mama lima. O le aunga lea ma le whaamoe moe e ao o na whaalau tele. Tātou ngā lulu e whaatasi mo le mālolo ina. E ao na mata lava ia i tātou lava. E sili le pui pui. Nai lo le tautonga fitia. Ina mama, whasau i ngai leona.
to tali mai o tātou pokalame le ne tāiau, ia tātou pokalame o le maleifu mai, ia e pe o na whailoa le amatanga o tātou pokalame, ia tātou mālo whaalohalangi o le ne tāiau, ia sila mai o tātou roturu, ia ele fōula tātou sila mai, ia ele sunga le li whaia onga, sinia, o se tasi fo i waloa lana tautua tono le tātou universite, ia la i su enga mamata upu tau Samoa, ia le tofai a matiu, ia po tai au fo i telo nei loa lunga tātou po kalame o le whasoa Samoa, ia tau tunu, ia o ia lea, ia wau mai nei tai au, wau tei loa, le wana mā pese ne amatanga o niwa, ia so tai au, ia i le tūlanga vo i le leo le tātou po kalame o le anganu, vai aso anganu, le vo ina sau noa, i le fionga le al pulisiri nafi. An fai mel pulisiri. Ta tiel vaenga na sei su mai le fionga malama po tai au. O le fa manini o le vaenga. Ai fa tai. O le e au ai mai le tai au. Ia. O le fa funga tātou po tunu. Ia le tūlanga o la ia ta inga o le tātou po kalame. Ia, whaftai te vanga mo le manoa wha auro fo i wha penau na mo se manoa o le wo sau nei le pūlau o le sui o le komiti. Ia, o le sui le o le komiti o le tapenanga mo le vai aso le anganu. Le alawa i ele wha moe o le asonga fua e tatala alo ia ai le polkalami. Vai le ala amata mai le asonga fua e tau las wharaili. Le asonga fua la ia o tāre tu la iwa ia amata sau ni ngā lotu. A mae ar sau ni ngā lotu ia ona tatala la ia le sau noanga autu o le fionga minsta wa o ngā tālonga manganu. Le fionga ia se ula yoani. O ia le o le launga autu le o le tātou wha moi moi. Le fionga le li minsta. Ona so oi lea ma le tāpenanga a le al vaenga lea o le Faculty of Health Science. La tau lea ma le ala tau ngā rurue ma le School of Medicine. Whaatasi ma le fuaiala le o wha sainisi. Faculty of Science. O lea la tu tapena ina mfatino ina le amor filo ing. Na le saunoanga autu o le aso, le fionga i le minsta, so rola ia ma le fatinoa. O le vaenga lea o le latoa. O le latou tapenanga. Mo le silafia le malo le atu nuu o le watu a e tofu a le fuaiala latou ia. Ma le latou tapenanga i le anga nuu. E fua a nga i le so o tanga o le latou a o onga. Ia a nga i tū manga nu o Samoa. Le ala wala tu tā pena i le avol whiro inga ia o vai la au ma vai fōwha Samoa. Ma tau ria fo i wa e sila vai whale o le tele o le ao ngao me ia. To mai manga ma au tatu taula sea. Ma vai fōwha Samoa. Le ala e whaatino ina fo i ala le o la o onga tau vai la au. Ia whapena fo i man suifu maloloin. A tō mana whaasa i nisi. Ia, ona so ele malatou whaafiafianga, malatou whaalauiloa. O le isi vaenga o latou polkalame. Ia o le whaatinonga lea o latoua. O latou folasanga. Folasanga fo i sa o mai latou suenga sa whaatino mta upu tau whaasaya nisi. E i latou so tanga a nga i vaenga lea o anganu o Samoa. Ia, la fo latou tapena ina ia tau mafa Samoa e lua. O le anganga ia, ia fo i mase ngā sesenga. E tāpena e lātou, e whaari atua i mātua. Le ai o le whaasai nisi fo ia ma le whaasoi fua malolo ino. O le matua te leo lātou tō mai maleanga waa al whaatinonga tau mawha Samoa. Le alau lātou whai ai le tau folong ma le vaisalu. Ma whai e rua. Ai tuwha fua e le tātaua. Tā se e mai le la solua. Le solua la leo e le fua iala leo whātou whalainga. Vaenga ia le whātou funganga, Faculty of Arts. Ia ma le tātou lau mua puna oa, vaenga ia le library. La tau lea la tātou whaia le, vitua fia mata Samoa, le whaipoiponga Samoa na mua. Le traditional wedding, la whaia le whaatino ai le iona vaenga. Malava. Ia, o le tau mawhalau te whaia o le suafa. Ia, o mai le aso lulu, o le vaenga le whaapasinisi, ma le School of Maritime. Vaenga ia le whaaseila. Le ala la tātou whaia le whainga whaiva. Whainga whaiva ia te unga malie, vai runga la latou whaatinoinga foi e lei Samoa. A latou e lei. Ia, o le koko Samoa, o le whaalifu, o le whaalifu ufi, whaalifu talo, whaalifu whai, a ina i leoka. Leoka ia. Ia, tātou au whaaseila re. Ia, le vaenga lea le whaaseila. Man vaenga lea le business. Se e mai la stofi. Ia, wa iai le Forte, Faculty of Technical Education. Ma leo loa man. La toula ia, lea la ta pena ina le whar Samoa mau. Ia.
o fōringa o Wharasamoa ma ho ia o na tōtonga uma le la tāpena vai ngala le o tō le tō vai ato la o tō tau mawhale tāpena o whaustalo whaustalo matou whaustalo sau lo mara tau alunga o le aso muli la le la spreli le ala la alo mai e lo la mua so ngam tau tau Samoa ma le foi ala le wa o Faculty of Education ia le ala matu tāpena wala au mai whaapito ar tangata e tālana tau le ala ata ile tatau I o le ato e whaafofonga fo ile university mai le luas futo sanga taluai le fato ato e usu le langi solo le university le ala alangi e I o te loa tele o le fitu supasene o tatou whaiaonga o tangata whainga le benga le university le I whaalongo I le pena o whaat o le ngata I le lua whema le lima le te minen whaamanatu i le uperi o le university le ala ato e usu nei ia foi nei le ala la luas fu nei tausang e le I whaalongo le langi solo le university le ala usu e lau mua su ngam tau Samoa ma le FOI ia o tau mawhala le ata pena ina kako wolo le mea mafa o le mutalo luau fai ai o le saistu o le kuaa o moa o ia me ai Samoa uma ma mafa le ala tau mafa le ala ata pena ina ia ona mai ana ia le o tau maftanga na pe mai an ta vai I uman ta pe e matala po kala meras fale le umalo fainga lotu so sa nga autu so lo male afo ini male sa nga le sunga ya so male fale lu lo na inga umalo na ta lo marta umalo ta tau sa lo fa vivia langi solo ma le langi male solo la university umalo la ia le fai lo sa nga autu la o le sa nga fa ai u le polisi de university pe foi le so langa sa nga e tau fai umai ia por kala me vai so atu umalo la ia le lulu a fa tofa e ai la fa alo ta pena ina le el polisi o le fa alo la le pe se fia foi le fia ia mo le mamanu le komiti atu man ta pena nga e sa fa ia le pa mo le mo le fai fo mai le malo le atu malo le fonga tai au o te do le vai nga mulina o le vai nga sa le tau le fa le wido a tia se ye stem yo ta o le ye vai nga na pe fa mata ai e fu le ia ai do le finga le mai mo mai le ta to wo tunu le mai mo mai ta to tunu ne ta le wo to fa fonga I le fionga I le suita te fono o le tato komiti o le vai aso nganu le wo to fa fonga pe ya le mele na tau fai atu I le amatanga o le neve aso I ma vai aso usola o le tau mo fainga o le vai aso nganu ta ya o le mele wo tau mo fai anga ai ia fa so o tai le nganu male foiala male awa onga le fatino le foiala wa le lau tano atu la I le vai nga o fai valo filima por fote le tu vata se mama tu le ia wa o le fale Samoa ia fa mai le ngana po o le mauna la iona fai ngoa le lau bua o le olo aman pe o se no fuanga e o fanga ia man le ala mau te fe so ta ia la I la le fale Samoa le wa pe o se fale fu le e pe o fanga ma fai ai up ma sufi ai le to fama le utanga ali ima fai pule pe o se ata fu ngale ave o le ala o to fa fonga le mamalu le tato o tau fainga na le tato university o le foiala ele ngata le tulanga o le awa onga o le poto sala lau ma le tulanga o lo iai fa ona pone alvesi fa fera fa so ta ia ngai I le tato wanga pe o le matango fiena I lau fionga su te telefonu ia mal komiti e pe o le vaenga le a le fote ma o le fe fateli fa Samoa pe la o le ngua le o le olo aman pe o I o le taula inga le na o mandeli man fe le e tele la o loa o ina le e tapu e ai to mai ma nga va o tangata fo I le to e mai e to e sa iri fa alu manga I le fai pot salak e winga la nga le ngua o to le la fe so ta I man fale le fa Samoa o e le ai se vaenga fa Samoa wa tasina vaenga o to e le se vaenga fa Samoa le iso na winga le la fa mtala o to e a mata tua I la lo fa vai ma to dia la a le ona fa vai le fale e malu fo ile ia fratelli winga la tala o le to inga to mai male nga va ale tam fai o to e awa o ya lum fa na wala tunu
e le ngata la ia lom whanau le atunu ule ua o mai whatoa o. Ai whapena fo i mai la tau leua mauanga ruenga. A o lea e toe o mai e toe. Toe sa iri whanuma. O le nganga la a le leili whaavai. Ia, whaasolo mai runga i pou. O le upo le atunu mai whale a ngau pou tu le tari pou lana. Pou tu la ia te tele ia tau mawhai ia le oloa man. E wha oloa tili. Ia alo mwhanau. A o lea e whau o le vaenga ia le fote. Toi ngala te fau ua ia le tūlanga na. O na sau o le mea o mai nei ua whau le whale alunga. Fo i le whasamo. Ia, oka. Tūlai mai ua malu a toa le whale. O le taunu unga ma le atoanga na o la au tō ngā ruenga o loo whaini. Ia, uma ele awa o ngā ne whai le oloa man. Wa lava tā okso uma ia e whai ngā ruenga. A wale o i whai ngā ruenga. A wā se manuia lau tele o samu. Ia peo se so tanga na peo le fia. Peo le matango fiena. Wai re ngata i tūlanga lea. A o lea a pui. Ele uma ili tato vai aso nei. E uma ona pue. Ona whai rea mani vaenga pongi resources. I whaperitania. Peo ni oa. O le puna oa le o manga ia rom whanau wala tulu. E uma teu vaenga nei. Amana a mia whai ni su e ngā re rumana. E o mai alo ma whanau e mai tato university. O lea te atia vaenga ia. E mai e toi a onga ma mai ta. Puna oa le utu vai mai. O tāua na o le a whaini. O le mai aso le anganu. Peo nei sau noa. O lea la a whaua, lea la a pue. Ma teu. O nono winga, o lea e muri tai a tato university. Whanwha peo na au mai e lea. E tato parlemene. University Act. Lea la a umanei na whaatino. Lea la a pue. Teu i. Teu le puna oa le i. E toi utu vai mai e alom whanau wala tu. E moli le whaamalo le komiti. Moli langa mea i tūlanga whaapenei wai po le ama lea. Ia e te ea teimi tātou te tua i le tātou manganu. Ia o le si vaenga. O le mai tau atu e le whaapoiponga lea he. Ia. O lea lau te tau whesiri. Po ai la, lea la whaapa ia i wale. O te tama, o le moto puna o le. O le vaenga ia o le a whaingi. O le Faculty of Arts, le foiala o whatufunganga. Ia ma le vaenga la le mautapuna le library. O la tau la ia, le la whai poipo. O lea la, o te le loa pe po oi le la whai poipo. Ai matauria foi la whaati nonga whai poiponga ia wha Samoana. E te le ia, wai o isi whai poiponga a toa le vai aso whaatino. Wai le la whaari le oloa. Le oloa ma le tonga. Ia e whaatino e whaamase au. Fasanga inga ai. Sanga inga Paolo. Faingo upu. Inga rua, faingo upu me whapena. Si tato mata i tūra le mea le whape. Le whape war whamasi au. Le tongi le ian malai. Si tato tiro la po le ale. Ole whaapoiponga o le nganu Samoa. Whaapoiponga wha Samoa na mua. Ioi. Matango whiere vaenga na. Ai whai ula ta iau. Le ve mai. Le langi solo lea. Ai o le a whaatino i fōri ngā lue ngā sua molo la. Mola ainga. Le la whaatino. Mai alo ia. Kāre pea. Ai langi e la male langi solo lea. Langi male langi solo lea. Ngata la whanongo le whamana tuina o le UPC Liva le tātou university. Ai o te rei sauna i ei. No usau o sāta mata. Le ala la o toi au kere i rofo. Wa tau tinoa. E mana ia fwoi pēta tala na whanau. Po ai fia pese o tātou university. E o atu e o whaatasi tātou langso. Wa o te roa. O le whaasino manga fwoi nā tātou whainga ruenga o le university ene. O le roa langi solo. Peo se vi i fwoi lea o le university. Le langi solo lea. Lua su tau Santa Luai ere i tau su. O te roa la nāra tauna atu wa ia. Ia tātou whainga ruenga. Wa o te roa. O tātou whaasino manga lea. O le langi solo lea. Wa e le mana ia le me o le fami. Se tango langi mar solo le investi. Se fatu vai fale pe to tolo se ngau papa yo wala to pe fa longo te me usuele. Ese a pe o pai mai mauri o tu a vo ie mauri fia o tatu tanga te lilo. Fo ile le te me langi solo la. A tatu university. Io, langa e whinga tā langa e a tatu mai tau le amataina o le tatu university. Ia, le fatu a me i mali lau mua. Ai tātou te maho whau de mea na amata mai ei. Ia, o nā whai ulea lena i sau noa. E tāle te tau, pe whatino le ngā rue ngā su omala ai ngai rea so lea. Ai le uma. E whaauau la pe a... E whaauau pe a le taina o le tau.
se i o lava ina uma whaatino sau inga malu te me umai. Ia. Pina ora tūlanga nai peo nei ta penanga fo elas farile ia. Alau mua su su ngam ta up tau Samoa. Ia whapena fo imale fo iala wa o, faculty of education. Ia, whataita au. Lewa mai mua mai ta jo tunu. Lewa tau whaafonga ia i le whaatatianga le Pokalame o le ai ai le vai aso anga nuu a le Tatu University i le vai aso fou. A mata mai le aso ngafua se ia pa ia le aso whareile. O le avanoa fo le nei, ia e te su mai e te mai mua e le ngata o le whaatinonga. O lona whaamatalaina. Ai o lou waava ai ia i ngā ruenga, ma le whasauta inga, la le whasauta inga o le fwa i ala a ngai i le vaenga o le anganu. O le vaenga le nā, ia su mai matala mai a au, ma la aulia so se tasi, o le iai matatou mea, tau mawhasa mo. Ma le tofo i tau mawha o le ma le awhatino e tofo. alon whanau. Mua au te loa, mai le asonga fua, se ia pa ia le asfarili. E o leo mai tau atu tai au, le se tupi. Ei se mea. Le se tupi. Tofo fua. Tofo fua. Ai le whapea o se matua i ainga o le whaapoiponga le. O le tofo. E ese le tofo. Pe e tau na whamanino le upu e rua tai au. E ese le tofo. Ese le tau mawhtanga. O le tofo la. Pe nga o na ini. E se upu ingo vea. Ini. Ai le whapea o lo sau malau ipu whai potu voi le te mafo. E le kai a mahal matonu. Ia. A lue whailang kuko. A kofo e kopo le awhawhango a koa. Au ai lo sua vai de tari pe uma ia te mama tina ole lonto lua ia to fole pa fano ia na ia e pa penale nga o tatu le taua ia mo tau mafutanga ma ia tatu pati le vai aso taua o taimi mua le vai fale le ua a tol vai aso fatino le ta ole tatu koran sa masani ana tasi le aso tatu kapte ia le ala vai aso ato mai ala so ngofua e tau les farili ia fatino nga tatu fa mo o le nganga fo i o tatu Pokalame lea e le so fa tawanga de ai se o le fa nganga ina ia mafai o na fatino fa matala poe mateu aua le lumalai o sa i linga alom fa na e fai mai Tatu University ia se si vaenga tai au te fia sa no ia e le i fa mai a Tatu Pokalame ele se vai nga paule nga taua e moli atu nei ava noa fai masui fo o le afionga tai fono le afionga ia professor Melisia malama Melisia ia malo le committee fa foi o tatu vai aso le nganu control week e moli atu nga fa aftai fo i fo iala ese uma iala tau ta penpenanga fa aftai fo ile i malo matua ia me se fo i o tatu ainga le lango sua i tau fainga fa wa nei me ia o nga me ni te iu whaapea seisi ai ole alvaenga tā ua leo Tatu Pokalame. O nga ina ia tā mau, tā oso, malawa tā pena alo ma whanau ale atunu. Molo la tau malam maanga. A wātu uma nganu manu Samoa. Me la lea te mori tuai whai msui il komiti. Le aso tau poina le atofa le vai aso fau. Mori foi le noa le mori whaftai tene le. A fionga foi le ri minsta. A fionga ia se ula ione. Tu sai foi manona tadia o le whaatala ula atu le universite. Fio mai mitala mai ona au ia. Fai mafofonga po le saunoanga autu ia moli foi le afionga i le whaftai le afionga i le professor ai ono ale ki Roma Pulisiri University i le taulanga langa i lea moe taua lea o le atini matau lau ia peo se toi talatu le tu sa foi le nei tu lau tai au ia fai mafofonga o le tātou komiti whaftai tai au whaftai mo le whaamanoina o lo taimi fai lava oe masui o le tātou komiti ia o tanga lo tusi ia te whafola ina le Pokalame lunga o le tātou televise i le mai mo mai ala tātou tunu e ne ngata i sa mo nei i a tunu i mamau i a mo i la tau lo mai mo mai a tunu mamau au a te popole a mai a fui ona pu e pai fui whara wiro lunga tātou televise a tau nei wisa tātou live i le aso i e mawhai ona whai do atu tū langa o le a iai whangaso longa o le Pokalame i le vai aso fau le vai aso nganu a lau university au au o sa mo i le papa i ngala nei ia o sa matou whamtaranga manu ia tele nei aso tai au. Pena foi te munga bengo nei aso pa vale. Solonga o tātou komiti ia malanga ia tu vai aso fou. Ia o le tulanga na le tamanu o tātou tunu ia manu ia tele ia whaiva le tātou komiti le nei vai aso. Ia mese ia o le sefululua le o le nei.
tātou whono tālo māsani, fo ia whai ngā lotu. Whai ngā lotu. Ia tono nā, ia ole a toi tālo si ai, whai wale tātou komiti, ia mole ngā solonga, newa yaso. Whaafonga mai le malu o tātou watunu, ia ole whātata noanga nā, ia male fionga le suita te whono, ia ole tātou komiti, ole vai yaso ngā nuu, ia tātou investe peona fofola atu po kalame, ia ole a iai, ia le vai yaso fou. Ia ai, la vai foi o tātou po kalame, a toi tariu mai, o na wha au leo nisi o malo wha alongia al tātou po kalame o le malei fua mai. Clean hands, save lives. Ai e tele ulu fale i lotoa, e te tau lava o na fulu maa o lima, o lo iai lava se te pua o mo na saunia, e ao na mulimurita i ai le fulu ina o lima, ia whaonga lava nisi o vaila au fulu lima ina ia mautinoa, lo malu pui pui mai ai nisi o siya mai a fia ai, i se whaama. O le tu o le whaonga ina fo i o tatou whale le tā ua, e pe ona sila fia. E te tau lava ona whanu mao tatou lima, i le taimi e mai ai ona whaonga i ana fuanga. O mea ai matau mawha ia sa o loto mai siama. A mata mai le fulu mamao o lima. E tele soifua o le ala vea ina mai i whaamai. Pe a whaonga paipa ua mai o na fausia. Ia sa o loto le fale ai mai siama. O no fuanga whai tele matumutumu e au pito silio na lamatia. A wā e to o tele tangata o le auia. Whaonga paipa olo i tutono le tātou loto a. A e a ngai le pasi. Fufulu mua o lima. O le pasi, o ni no fuanga wā api e whaingo o fie o na pepesi ai whaamai. E ma whai o na lavea ina ma whaasauina pe a whātaua a wala ma whātaita inga. Fufulu ma lima. O le aunga lea ma le whaamoe moe e ao o na whaalau tele. Tātou ngā lulu e whaatasi mo le mālolo ina. E ao na mata lava ia i tātou lava. E sili le pui pui. Nai lo le tautonga fitia. Lima ma, pasau i ngai leula.
Ngongo ai le kananga o aku. I lau kapua inga. Pake ai le a inga kaua anga pale la kai marikama a inga. Pale ko mga lalay wa ave I Amerika. Laka marapanga alu, waske wa ponga inga. Leo kisa ole pale mai okai oko, se oko lo mapau pau. Mai wai kui se por ko bangai baila awal baila lengau. Mai mau e peanga o babe I lo ainga. Se mangu o te bango o so mai ma se pue pusinga. Mai pele papa pomu mai alapi. Se va ai lei pele o mai foi mai Iraqi. Le vai ngao sama wai long pale mai. Sai dia mau ai mak vai pa. E kalo pai le fiong ai ko vanga. Leilo lava pe ai ua urufia ni nganga leanga. Se mangua ko sau ma se vai si pa kau kala. Te leo a mio pau ma mangeo ni mafua anga. Mai le singa ngasir ko banga I papu. Tina, le ai. Ele o ngasir ko banga. Ala e emer ko banga I longo foa. Oi. Ele o mai ko banga. Oi, le ai ala fianga ko banga man sio fola e mai lungo I go. Ele o longo ko ale ngai pai. Ala mai no banga. Oscar mai mai. Wai patamala, nacionalo sapi matala. Asa patuama, koi mama mama. Ora mala wawa mama. Hey hey. Oh. Talo falava malo le soifua se si foi fa poponga le tato polo kalame le ni tae o le maleifua mai ia ma fatasi le ni tae ma se tasi foi e fai a onga I te tonu foi o le saufa inga wa onga po le Faculty of Education talo falava o ne lau fa mo soti malo le soifua ma langi ma le ni tae ia patalo fatu le ia ma le mamalo le tunu o lo fa fong mai ai me se foi tato university o au
Ia, whaatalofa fo'i I lau sunga te mai tai o loo whaafoea le nei whaatalanoanga. Aftai. Ia, ona lau se e sau noi nisi fo'i o ngā luenga o loo whapeona e whaatino ina I le la fo'i vaenga le tato university. Ia, whaafitai. O loo o ina le mata upo nei o le Food and Textiles Technology. Mai mate to o lua ma le sunga ia Peru tūnganga. Ma o le Food Technology la o te o ina. Ai o le sunga ia Peru o le Food and Textiles Technology. Ia, ma o nei mata upo. E whaatawa ina I le sauwha inga fo I o onga. Ona o le tūlanga lea o le e ngā solo mai ai. I alo fo I mawhanau sa o inai kolisi maua lunga I po secondary school si tono fo I o tātou atunu. A ole I o maila I alo mawhanau I te tono le university. E te tau o nā lātou sila fia. Wal ne mata upo laia o inai le tau sanga sifulu lua ma le sifulu tonu. Ia e o maila o la ua I so lātou sila fia fo ina I lea o ina o le nei mata upo. Ai e iei le tūlanga le pe ona iei le taimi le nei I tutono le matanga luenga o aonga. Ona e le o ina I aonga uma le mata upo le nei. Ia ona e te lea mafua anga. Ai e se le tā ua le nei mata upo. I le o ina le ialo mawhanau. Ia o alo lam whanau ia e au tō waa mai o ina le mata upo le nei. O I lātou ia ua pasi mai a lātou pepa ia sa tau aveina po le suenga le ia 12 ia 13. Ia le wo mai loa ma enroll le course nei o le FTT. Ia e tusala. E tele ia pepa o le mata upu lava le nei ia ilona o ina I tono le Faculty of Education. Ia po le sauwha inga fo I o onga. O pepa la nei. Ia e tau o na au sia e alo mawhanau o lo o au tō waa mai a o ina le nei mata upu. E tā ua tele le mata upu nei o na o I lātou uma o mai ma enroll le foundation ia. Tasi na vaenga o alo mawhanau o lo o ina po o lātou mana o mia ia le mata upu nei lātou te fia a o ina. Ia ai le ngata fo ina ia o lo tau aveina fo I le Bachelor of Education courses. Ia ai mai se ala o whaia onga o lo o ina le mata upu I tua ia onga. Awa o le mata upu nei e a o ina I le secondary level. Ai e le o iei se pepa o lo aveina I le primary level. Ia ona walewa fo ina whaini whiutanga inga ma le matanga luenga o onga ta alonga maanga nuu. Ia e peita iane o loo whaia la ia le tau mawhai ina. Ia o ina uma le nei mata upo mai I le primary level se ia o mai lava I lunga ia onga maua lunga ma korisi. Ia e te tono le tā ofi wa o nisi o sunga I whaia onga fo o loo mai e toe o ina le mata upu pe toe ave ala ko courses I le mata upu le nei. E mana o mia lava. O nisi o lātou peila o whaia onga I le primary level. E o lai mana na o e ave le course ai peita I ane. Ia ona e le o ina I tua ia onga. Ma o le mea lale na. Ia o le e ave ana o whaia onga o ina le course I secondary schools. Okay. Ia e iai fo la le kosa whaapea mai la mātou tai. E tā pena mo le Bachelor of ECE. Alright. Ia ma le kosla na le sa ta pena le tausanga lea. Ia ma wa amatala o na o inai whaia o le ECE le wa tā pena I nei ma o wha aluina I tono mata upu nei o le Food and Textiles Technology.
Okay, whawhitai mo le whasoa. Whamoe, pe ona e tā ua e ele, o ne lau se i te lo. Le polo kalame folio le ECE po le Early Childhood Education nei. Se e whamatala fo i po la fo i se la fo i o lona Aotearoa po se what it actually represents i te tonu fo i o le sauwhainga o le education whamone. Ia, whaafitai lava. Ia, wa o le kōsle nei, e whaatawaina mo alo ma whanau ia vaenga la iti e lalo a o le i taunu umai i le primary school. Ai, e se le tā ua i o le whaatawaina i o le kōsle nei. Ona, e iai ia le vaenga e tau o le thematic approach e au ina i tono le kōsle le ECE. Ia, o le vaenga le nā, ia e iai e focusanga i le theme, e au ina ai uma mata upu uma pe o le Ingilisi, o le matematika, Samoan, ia maisi vaenga uma whapena ai e tali tonu. I le tuputua o alo fo ima whanau i le level lea, e se le tā o le kōs nei lona o ina, o nai mana o mia le ia tau mafa, i tau mafa pāleni, ia ma le whaamamaina, ma le tele mana noa i o vaenga tau o le kōsnea o ina le Early Childhood Education. Tusala o le vailua ina fola le kōsna ia ma o le sunga ia Peru, because e tau o le whaatawa ina le kōslea. Iai fo ila ia le pepa le o le o tau ave inai ia vaenga o le kos ia au le sfai vaenga o la pa tino ina le sunga ia Peru peila o le e tilo anga i me kau toy making ia le ia fo flower arrangements i whaia o ngai o mai mana o ia fo i mai tele ai si vaenga tau o lato ia ma le ta penanga o isi a vaenga tā ua umana wa e talitonu lava le tāo ia e whaatawa ina uma vaenga na i laula a vaenga ia e tilo anga i le tau mafa te tau e mai se alo ma whanau e o inai o le hand washing, cleanliness ia tupu al tamai titi a lawana i loa le lei ia vaenga tā ua ia o inai le kōs le nei. Ia e tilo fo i tau mawhatau, i ona vaenga e tolu, pe ona whawasenga ina i tau mafa, ia o atulu whaia o ngai tua, ma o inai i alo ma whanau, ia a la ua mautinoa le lei, ia le tūlanga lea, mai tā ua, o le fia i o whaia o ngai e su mai tonu, e o ina le nei kōs, ia awa la tau te ilua le whatau ina. Okay. Whawhitai lawa o ne lau mo le whaasoa. Se i toi fia tu atuti le vaiga le FTT ma le textile. O iai poani whaalau i lo poafo inisi o awala o lo mo whaiona pe toi whaalelei ai, pe promote ai le nei polo kalame ele gata aile ia o mai tutono university ai i tutono secondary level education po iai like programs po ni like cooking competition ni awala fa pena lo continue ai pele fa ali le pokalame ia fa time ol fa facili ile lua tau sanga talua i sa fa awa wina pele il tauwanga le a onga mawalunga ile cooking competition awa o te tonu o lo i te tonu uma le curriculum o vaenga uma nei ia e te taua ona tā pena i alo ma whanau wale la o le taimi o suenga wa i suenga le ia 12-13 ia o le competition la le e anga i o le focus la wasa iei o le tau mawhai fo i le prepare ia tau mafa mo o lo o afia i le ngase leo le maisuka. Ia pe ana sila fia, se to te leo tatou tangata. O lo wa afia i whaamai nei e le maisuka, o le toto mawalunga, o le kānesa. Ia maisia mau whaamai. Ai
o ila o le tāpena ai i alo ma whanau e tilo fo i ai i le vaenga tāua. Wa pe o lātou ia ua mātutua. A wa o tsautonu e iai fo i o lātou tua a po nisi o lātou a inga o laia a fia. Ai, a whai o le ua le lei o na tāpena ma o ina le lei tūlanga nei. E ala le tāpena ina o tāu mafa. Ina ia aua ne ia whaititia lava le suka masima. Ia maisi vaenga o ma whapena. Wa pe o vaenga na lea a fia i tele ia e ua a fia i ngase. Ia pe fon sila fia e se fole tau ngata. O le vaenga wa pe o lau mai tau. Ia e tele ai na ave ia ngase ia i whafo e tonga fiti ai. Ia ai whaia si tau ngata fo i le whaatu peina. Ai a whai e tala whea ngai le leile o ina o alo mwhanau tūlanga ia. Ia o te tautonu o inae o aile la tō so soani. Ia e tonga fiti ia mātua fo i olo o a whiai po tangata mātua. O se tasi fo i lai tū. I le vaenga lea le cooking competition lea po tau wanga kuka o ngā mawalunga ia. Ia e au fia ia o ngai upolu ma savai sa masani o na lua so i upolu. O na e tele ia o nga. Ai o savai e tasi ale aso. Ia o na whailole o competition. Ia ma tilo e fo ila ia o ngai. Mawal tūlanga mua, tūlanga lua. Ia o le tūlanga tolu. Ia e maua uma, e whaasafua uma. Ia e tau mawhaia, ia mau mai ia ni tongi po ni prices mo isi fo ia onga sa awai ka se le tā ua na ia ona e mana o mia le a fo le o mai o alo mwhanau a o lai e se tau i fo le a watu mo lātou ia me se fo e sunga e whai a onga sa a o ina ia le neima tā upo ia e whaale eila ni tupe le FOE ia fo le NUS fo i e whai ei prices. Ia e paule mea ia sa tu stalo sanga i pisinisi tono le tatou atunuu ia o inala sa maua mai ai ia prices ia mo a onga. Ia sa whaatofutia uma onga ia i prices ia pe o ngā muila o pusa aisa ia o electric fry pans. Ia mai si vaenga umana ia fia alo mwhanau lātou te mawaina ia tūlanga. Ia ona ua le tele le whaatinonga o lātou ngā luenga. Se vaenga tāua na ia au tonu foi. E se fo tāua o lātou prices ia maua. Awa e avatu whaa ngai tutonua o ngai lako practical tasks ia whaatino. Ia se tasina vaenga tāua ia whapena fo i le vaenga leo tāpena ina o la ma suinga ia e whai fo e lātou displays ia maisi lako tapenanga uma whapena ia awalava ia whailoa ina o ngā luenga alo ma whanau pe o ngā luenga ia e fua e ile lako maka i taimi o whai e lātou assessment. Saole. Wow, whaftai lava mo le nā fo ia whaamatalanga mo whaini tu ina mai ia talo sia fo ia avea ma se feso soani e whaalele ia ia le tama whaia o whanau o lo whapena o ina i kolisi mawalunga. Toe tasi lava le tawhisi. Whaapopo atu. Yeah, feel free. Ia o lesi fo i tūlanga tāua. I le matou ngā lue, i le whapaanga ma le matanga luenga o onga, ta alonga maanga nuu. Ia e tele au teimi e wala au mai ia nisi fo i o ACEOs ia ina ia maua se hawa noa mātou te ngā lulu e ia whai trainings mo whai a onga le mata upu ale nei. Ia pēla o le māsunga o a uma le sunga a Peru. Ia e māsaini ona mā o e whai trainings mo whai a onga. Ia wā pe o le university ai awatuai ia trainers e whaia le training le mo sunga e whea onga secondary schools. Ia le whala sa whaatino e tausanga le ntea nei. Sa whaia i Samoa nei, i upolu, ia whapena fo i Savai. Ia a whaila i Savai, ia mate malanga ma le sunga Peru e whaatino training si e Savai.
Ai a whaila training si nei, ia e whaonga ia potua o ngā le NUS, FOE NUS, e whaatino e training sia, o nei talu sanga mai eile, tanga luenga fo i o a onga i tūlanga lea. Okay. Ia pe o stasi na a wala, e whaao o atu ai pele fiso soani mo sunga i whai a onga. Ia wa ali to tele fo lato, ia o nisi taimi, ia wale o mai e whai courses ia upgrade ai ia whai a onga. Ia o nisi o lato, o tele ai ngā na whaile ngā luenga i tono o potu a onga. Ia ai pe o le si a wala na e wha malosia ai. Ia matue titilo isi a wala fo e wha o i whai a onga. Ia mo le lato training. Ia pe o isi na tūlanga e whaailoa atu i lau sto. Okay, whaftai lava. To e tasi lava la le waigata te fia a talano iei. O iai ni si fo i o ni whawhitauli po ni challenges fo i o whianga iei o lua ma le sunga ia Peru i lea fo i le tamawhainga le atia inga o le ni fo i po kalame ia ai pe iei fo i se whamalo si au e te fia tui nā tui whanau wa onga o e o lo fia o mai a o tauina pe tau aveina lea kos mo le lumanai. I lo utele tononga. I le taimi le whai ei wha lau i loa i a pe o cooking competitions, ma isi a demonstrations i e whai. O i nā le ua a mai ei le attention o students o mai e i le mata upul nei. E whai e sto o tele o tamaiti o mai, e mai se le foundation level. E o mai mana o enroll le course lea. Ia e fia la tau e o mai e whaatino le course. Wa e te tauna whaile la tau ngā luenga le paperwork, ia whaatasi fo i ma le practical. Wa pe o le practical le honors full pasene, ia le paperwork e pass full pasene. Ia e iai fo la whapitau, le o nisi tamaiti. Pe e avea le o mai mata upo, e o ai e le o mai mata, e le o mai tono wasenga. Ia ai o pe e fa mai lai o isi mata upo, ia ai nisi fo i teime o whapena, ia alo mo whanau. Ia ai o le tūlanga la iai, e te tau ana tuli loa le whai a onga. A wa a whai le tuli loa ina ta maiti nei, ma a mai ala tau ngā luenga ia tuu ia i whai. Ia e ono wa whai nai lana Final mark, ia. Lana a onga pe le pasi foi. Wai pe ia on sila fia ia e te tau ana pasi le pepa le ave ia i whaatino. I lunga o le practical task ia ma le paperwork. Okay. I le sfurwhawa ia so leo le semester. Ia te au ia, o te tuli loa ina ta mai te leo mai wasenga. O te e masani ana wala au ia i wai a mai ala tau telefoni. E te tauna o mai wasenga. A wa a whai e leo mai wasenga. Ia e toi tuua i ele awanoa, e toi o mai e whainga luenga i ele a mai e tonu. Ia a o leisi la taimi, o taimi e o lako ngā luenga whaatino, practical task. E o mai a wai fia e umana whaise lako practical. Ia o na taste leo le lato kuka le sa whaatino. Ia a fia ila le tūlanga na, a wai e fua fo ila le assessment i lungo o le practical task le sa whaatula. Pe o le leile la tau whaatinonga po o muli tai i le recipe le na ave iai. Ia matulanga o mawhapena. So e wawa aila whaia o ngā ia aua lava ne i wao ista meiti pe tele ni paole le whainga ngā luenga. Ia ai tau lava o na mata i tūlanga na ina ia tau mawhaia i e pasi le mata upa. Saule. Ia whawhetai lava mo le nā fo ia whaasoa. E sisi mata upe te fia whaasoa ai aile i tapunia fo i le tā po kalamele nei tai au o ne lau. Ia whawhetai lava. Ia o te tono e se le tā ua fo ne mata upu ilo nā o inga. Ia ai te tono lava ia o le ngā lue so tau au o sunga fo i whaia o ngā le FOE. Ia e maise o le matua o le sau whainga. Ia ma vaenga uma lava. Ina ia tuli loa lava tamaiti e la tau whaatinonga ia. Ia awa o isi tamaiti e o mai
pe whaapaole ia lātou le tūlanga Tāua lea. foi o lea. Ai, Pai. ia o la foi lātou te iloa, e taunga tāpili. Ai, o le sunga il whaia onga, ia e te taua ona tuli matai ma, apuapua i tamaiti. O mai e whaile pepa ia pasi, awa a le pasi lau pepa lea, le pasi isi pepa, ia luna winga le whaau. Ia a lae, e taputapua i fo i mātua ma ainga. Ia ai pe o tūlanga na, ia te au la ia. E le mwhai o na tu whawina tamaiti, ai te tau lava o na o mai wasenga. Ia matau no mai whaatino waenga uma o le kōspe o na iai, ia pe o lau lea. Tali atu. Whawhitai lawa. Tai lawa o ne lau ia le nasa mo ua lau sila ma ua whaalunga foi. I le whaasoa foi se tasi o whaia o ngā le lau mua nei i le vaenga o le FOE. O le apopoa i lawa ma le tama whai lawa ia whaalelea ia mea uma. A wā fo i le atauina o lo walo wā lawa se manuia. E le gata fo i le o le tāua fo i o ia kōsia o mawhaina tau ave e tāpena pina i fo i lo walo wā fo i nisi fo i o ngaluenga whai pe o le sui whaalile o le kuka o sosiala lava e mawhai fo i na fisosoan iei i ainga fo i nisi fo i o aso o i luma. Ai ui i lea whawhetai lava o ne lau le sumai ia whaamanuia pia le atua i lau sunga ia o whia ngai e ma le au tauina o whānau fo i le tato Faculty of Education ia tato whelua i pe i se aso i luma. Mai pia lau sila ma lau whaafonga Samoa o tato o atu se malolonga pupu toi taliu mai ai lea whawhetai. Clean hands, save lives. Ai e tele ulu whale i lotoa. E te tau lava o na whulumā o rima. O lo iai lava se te pua o mo na saunia. E ao na mulimurita i ai le whuluina o lima. Ia whaonga lava nisi o vaila au whululima ina ia mautinoa. Lo malu pui pui a mai ai nisi o sia mai a fia ai i se whama. O le tu o le whaonga ina fo i o tatou whale le tā ua e pe o na sila fia. E te tau lava o na whanu māo tatou lima. I le taimi e mai ai o na whaonga i o na whaanga. O mea ai matau mawha ia sa o loto mai siama. A mata mai le fulu mamao o lima. E tele soifua o le ala vea ina mai i whaamai. Pe a whaonga paipa ua mai o na whausia. Ia sa o loto le fale ai mai siama. O no fuanga whai tele matumutumu e au pito silio na lamatia. A wā e to o tele tangata o le auia. Whaonga paipa o lo i tutono o le tātou lotoa. A e a nga i le pasi. Fufulu mua o lima. O le pasi, o ni no fuanga wā piapi e whaingo o fie o na pepesi ai whaamai. E ma whai o na lavea ina ma whaasauina, pia whata ua a wala ma whata ita inga. Fufulu ma lima. O le aunga lea ma le whaamoe e ao o na whaalau tele. Tātou ngā lulu e whaatasi mo le mālolo ina. E ao na mata lava ia i tātou lava. E sili le pui, nai lo le tautonga futia. Ina mama, whasau i ngai leona.
fainga ta te leo nei langona po ae winga o lea no whana o tinga o le mawhaina inu nene ipu e o ona a o whea upu i le tano whanofonga na o a use ia i ulo o la te milawa tau ave to atasile nei polonga ai lunga e langona a o whea foi tala no anga i le telefoni wana o la volo tofi o le ta o whenga i le tu oti ia whawa e me uma le whea lo whani le whamaoni ai ai la volo lo to lea o lea o whatali pea foi mai o lea lo whama ai le mana mea e tu mau pea Te iloa ua e whaamangaloa ai o le fili na whaase i o umanatu mai mau pe ana e iloa mai lo nei fatu ai ua le au ngā taimi ua alu ai o te tu mau pea i tala noanga i le telefoni ua na o lava lo tofi o le ta ua whenga i ngai tuoti ia whaama e me uma le whea lo whani ma le whamaori ai whai lava lo to lea o lea o whatai pea hoi mai o le lo whamo ai le mana mea e tu mau pea Ke mo fo aku fuo I kalama o ai wo peo se ia wo fo la si malai Mai mau le mafu ka ngala bala sa ola por fakur hangari e wa masai sai Au ke manga ola se koe fa fo I kai mi ko ai la vai de kamore Ele no no si o kalima la bo koe pa ia I si o kama Ele ai fo se ka kai maka parpala sunga e ako bea aku I riwo le va Se ia le la wa mango e anu ai se koe kanga ia fa muri wa Wang la pe fa mangano a e ko una perkanga kayo nga mga kuai fai mayor Bea Ai le bea rufi E ola bea mayor ai o te tu mau pea I tala noanga I le telefoni ua na o lava lo tofi o le ta ua whenga I ngai tuoti ia whaama e me uma le whea lo whani ma le whamaori ai whai lava lo to lea o lea o whatai pea hoi mai o le lo whamo ai le mana mea e tu mau pea tu mau pea Yeah.
le tau te liu mai o tātou pokalame le nei tai au, ia peo na iai, ia whangasolunga, i o whatatanoanga e peo na masani ai, ia aso lulo o vai aso taitasi, le vai aso, ma le vai aso, i lunga o le tātou pokalame o le malei fua mai. I le nei tai au e peo na masani ai, i le tātou mālo whāloringi o aso lulu taitasi e whai ua i tātou pokalame, ia o le sui mai le tātou wā onga seila i mulinu. Ia peo le vaenga lea, ia o loo iai ia peka o le Maritime School of Maritime Training, ia o loo iai alo mawhanau, a lii matamaitai, ia o loo au tauina i le tapinaina, ia o unanga, ai miso ngā luenga whaasila, ia i lunga o waa, i le ngata i Samo nei, au atunu mamau. I le nei la tai au, ia e fia, ia toi whaatara whaatu, i le sunga i le li whaiaonga, ia le sunga ia taula papa au doa tu le tufunga o se li kapiteni o se li whaiaonga ia o se li fo ia whaasela la mata mailo na au tauina ia le utatu toi mafuta i le nei vai aso ia i lunga o le tātou prokalami malo se fua le sunga li kapiteni se fua manuia le fioga tai o le tātou prokalami ia whataro whaatu i malu latino i o papa au i tua tu tinu i fafo pa pe foi nei Samo nei atalo fatu ia ola so ofisini mo ni taia mo tatou awai pokalame ole TV Power ole NUS fia pokalame vai atu e su mai au sunga ni kapteni ni taia ma na yelo la ma na yelo la tai lava mo le e mo le tai le myself fashion ola tolena tapena ngela o box ni taia o te loa o le vai aso o le aso nei o le vai aso tup ia o le aso nei a tonu e tele fufanga o la fanga solo nei taia o pe a mai ali o kalame mo tu era so pauta king queen make ia ma lore i lau sunga le li whaiaonga talo papa o le mai jau atu o le vai aso fo le na whailoa nei le suita te i fono o le komiti o le tato vai aso ngalu o le ala no whaalongolongo atu po kalame whape mai o le tato wa o ngā seila i mulu o la tape na ina le whaiwale o le tiumari tiumari ia le sau i male oka a te la vaenga le to maftanga a te tata no mo mola i le vaenga le o le whaiwa o pe ona ye le vai aso nei o le tomo fai i le vai aso anga nu i le tausanga lua afi no tasi o le tomo fai dea e whaafso tai mata upu lo o tapena ina ma o a wina tonu o a whaiala ia po sa whainga tai tasi anga i ranga nu ia o tātou anga whaaseila la ia o tātou i wāla ngai re ngā whaaseila nungo wa afu i la pasesi o le iei ma le vaenga o whainga whaiwa le o lo o whaia o ngai le sunga tanga wasa tanga wasa tui tūpesa redi ia o ia le o lo o vaenga le ai se e saunu ai se hamu whirwhiri le tau a onga whaaseila anga malos e whai le whaiware o le tūmei wau te iroa le o se whaiware whaingofi au te male siri o le mawhua ngā whiwhiri ni a ona whai ma e whai le tiumali o ngā lea mai lua mai ni nuiski o mā kore ngā karisap ia ngā autou siri fia malu ratinu o lea o ngā e fo inga tua ia lau seila ia o tui fafu ia alma neon po lo ka ia mata po ia o tele le painga ia ke lo wa ai o vengo va pasi si va contain va lo ia o ini mas ke saka o nga fa va wa nga sa ngo mai e fionga ia sunga tan wasanga e fe ngai me la le ia fi de mato e fa ile tiumali ia a pe o lo fa pa o mai ile le ma fa le vengo e whaatinoa le whainga whaiwara le ia o le mea sa whai sa ma o whailo research o le whaisinga whaleaunga ia whailo research whaapea mai lola ia le komiki e whai wha skits a le whaise film
Oi, oh. Sa la la si le. E tau te rea ngai lai tai le moana. Oi ko keo ia. Sa la pola sfale le ni. Le vala ulia tuai le tato media. E atu e film me. Sa la la tau le fa tino le tiu mali. Ia mau pena sa fa ngai la so no mo. Sa la to lima pe to no fa na le ma tau bui. E alo pau. Ai e kuma le ti. E film. O malo la ke me fai kau tate. Ia e por casa e ke minga. Ia. Ia. Ora ma fuanga ku mai ma ko timani. Ia fa tu ia. A tia mai. Ra ma ko sa ora pu me semedi. A wala to so. O pitole la sfola sulu. Ia, se la sa tsanwa. Ole matango fi o le vaenga le pe we sa no ia tau papa ni tai. O le la ai fatino tinga mari le tai ile ngata fali tai ngata fali le ala ai hatu ia tatu vai ngai pui vai pe o le nganga na o le vai so ngonu e le ngata ina fatino ai fai no pui e fai ona te man i tatu moto pulo ina e fai ona fai su e ngama to io vai ina mano na famtalai e al na rich au me o mani fa cha o ia na cha pena e fa chino e alun fa na sa oli pa wal me cha ia fa ia ngo ia ngale road ngale fa ai a plan ni ve le sa ngale bu alun fa na ia pa le pole e lo fai tv e se wa ai mari wa e fa bi le bil lo ko mai va ai ha ia le film ma ia fa chino fa chino le fa bu le ia ma tau si fiel martin ele va pela fai e fo iale tata o levanga to mai e fa tingo mele ele va pela to tasi to fai to miti ia mal tata matua le tai tai ia fai o e fa tino la tino le tunga mali tingo mali ole vai ngare wa o te au wa ia tu the spirit o te au wa ia tu the spirit vai mo te fia mata pe o se maria le la sa ro te o fa te te pole ia lo fa ia te ti voi e bunga la mai alta po se doma o va au le maria u la le pop ia wala wa ele ta wala ia matou ele ta matou fa la al ta ia matou ia mo se maria ele ma fai na to le ata le la ia ia ele fai na pu el mari wa o te do wa le mena le o te do la foi fa fo ma pu si di male si pu si di male ma no ko bit o te do ma to te fio wa ia ta to va la ia ta to va ia tai o te do o ngala fa nga ma ta to va po le ha le mua la le so le ta papai o te do la le ma ta le mo le great white shark ia longa la va fai le o kamale ia sua ia le mare so va so le pe o le nga a ton la ta to fai va le alu las fai ia ta to foi mai o mo se mari e o mo le fai va le au o le si le fai va e se fai ta e le o se fai va fai ngo fi ia le to ia ma le sa o le me to si le long sa o ti nga le mo la ma le ti te fa ta Italia si sa e no ma se mali fa io au vai le fa ti non ai papua i se tasi o ata fa so documents e pe e te aru le va fu le papa ina tu ri la lo pe ni me lu ia ina sauli o maria ta mil ona tu ri la lo le mai fu lo uma fa mtasi ia sa ona la se le pe ka kusala ma so le ia va fu mai le tazo tulu ia o le sfali nei e la mato pu la mato e pu el fatino ngol fai valia ai e fa lu lu ngol tazo wala ata tv ia no to mai mo e pe o se malie ia no e tu nga malie ia po si tu ai nga ia re na mo wai vol temi ia e di watu e malie wai si ti malie a fa foring malia ia ora ia la singa ni kapten sa uno isi vai ngata po kala mele o ta tiel vai ngale o lo te vai to ma fa sa mo
Ta mafasa mo le fatino le aso le ia o le oka. O le oka. O le oka, o le ufi. E malsuaia. O suia, o le ia. O le mo foi le atu fa atasi me le fobi. Sa e se foi vai ngal fobi na tau tapenga. E fai I pe fai tai. E fai I le falsamo. Falsamo, okay, ia. O le pokalamea ia walo fa mai tu I le faculties. Ora ko skit se fai. Ia ma to wa skit se o le tiumali. A le fobi o le fai ngol siapo. Siapo. Is a film for ia. Ia. Ia ka ile po a fai le filming o le siapo, fai ngol siapo. Ia ia. O me ngal fobi a ma to ia. O le sfali e fava a tu ila. Ma te o fai le tiumali la le. Ai o le tamaftanga ia le uta pene ia o le suia. Suia ia malioka. Malioka. Ia o tili a kilonga po le fobi ngai ta pene mai la ko saumis. Okay. Au tātou ai e whaseila o le suia. Suia, malioka. Au le refreshments. E tamo e masina me anu, fui nga le singa, talo mai. Talo, lupi. Yo mena le supply me le fobi. Okay. Ma ko ia whakingonga me ai. Refreshments ia ua whamalosia ia fruits. Eat healthy ia mo mele mango. Ia. Whai misiruki. Ia whala. Ia supply mo malengiu ingingo te me fai refreshment ia se fula le. O le pokalam. Ia o te loa le, o le se vaenga la, ta whatatana neita e ao lo sunga le li whai ao, o le manino le vaenga lea. I whafonga le tunu. O le aso, o le aso tātou. O le aso lulu, o le aso mua mua September. Aso lulu? Aso lulu. O le iwa le tai au. Ia whangata le tasi le uri. Ao le theme o le aso lea. Ia ofu mai le mubu, o le kalanga, thin kala. Ale ma ko wa ku whakasinga ia ma le faupi. O le mumu. Te le lopo la le lanu o tu pe o le lani o leo le e por samsamo. Ma tau pea lanu ina mātou. Pea lanu ina mātou. Ia nala lanu mumu o tau. Ko tua tui malu atunu a pa fea jo mai asulu. Ia ofu main tau halu a mumu pawa ne ia lang mumu. Ai re o se mumu vonga lo se pati. O se fai ngai fai le ai ia. O le mumu, o le lanu, whaputoa, o le aso. Le aso ai a kauta. Pea o tō, lau sama leo le green party. Le o mātou lanu ena. Rau tiri ropo le alpati, ropo le leipa pati la māku. Ia, le whaafonga le tātou patunu u le nei tai ao, ma le mai mo mai. Ia, le saunoanga le sunga le li whia onga, o le li kapiteni. Ia, le sunga e a tau la papa, au doa tu le tufunga. Ia, i le whamanino ina o vaenga pe o nei le tapenanga a le lātou a onga, o le a onga whasela, i le mulunuu, ia mo le tātou vai aso anga nuu le vai aso lea, le vai aso fau. Le lau tau whaafunga mai, ia o le whaiwa le a whatino ina, o le whaiwa le tiunga malie, ia la whapea o le pu e lunga o le tātou wala hata, ia ma whaalau i loa. Ia o le si vaenga, ia o tau mawhitanga, o le a whatino ina, ia le tātou anga whasela, ia o le suaia, mareuka. Su mai, tala mai au. Aso lulu o le vai aso fou, i tua o le whanesa moa, o le aso leo le a whatino ai, ia le vaenga lea. O le auto mata ai foi, i le tiunga malie, le whaiva la a whatino ina e alo ma whanau, le a whapea o na pue, ma tu wataina, ina ia ma whai o na mai moa ia i le aso. Ia, se si vaenga, tau le papa te whiasau no ia, le whamai al tapo kalan. Ia ai, paua lea, ia. Whamau, tala tu lea manu mui, mola manu, lea vai aso e mola kauta te ale tātou a onga nei. A pia foi o isi faculties wai a mata mea sungofua, wai tasil vai aso, sungofua, so lulu, mala stof, ia, mala sifalele foi. Ia, o se wala tatakuna mo. A e fia au ai mai i le vai aso fou, i le aso lulu, o le aso lea, ua patino mo le sau whainga whaapisinisi. Whaatasi ai, ia male tātou a onga, ia o le whaasela, po le a onga le School of Maritime, ia o le a whaatinoina ai, ia whaiwai pei o na tā ua. A e su mai le aso lulu, leo sauno mai le sunga le li whai a onga, le sunga le li kapiteni. La e melo la e mumu, o le la e mumu, ia o le aso lea, o le lanu leo o patino, ia mo le aso lulu, o le vai aso anga nuu, ia le tātou universite.
ia wai fo ila e o isi aso ia a pe o le lanu wa ia na o le lanu mumu ia o patino mo le solulu whaftaitele lau sunga le rifa anga lau sunga le kapteni ia mo le whaamloina o lo te mitaua e a wai ma fo le tātou pokala me nei tae ai manu ia tele o whai wale nei aso ia whaftai foi le sunga tai la taminga ni ula tai au ia pe foi o e mai mo mai ma uia telenya ni aso fai le boa o tele foi tava la ia sti bunga ni ia fai mali fai mali ro sa ni so mu mai ro wat au te va ia fai mali ro sa ni aso ia la sunga le kapteni ia te lo ia se te mo ni aso ta fai lo ia fa tai mo le vala ulia ia le fa fonga le ta tolu ia ole fatatan longa na ia ma le sunga le lifa ia onga o le tātou vaenga o onga whaseila mulu i nei tai au ia ma tā penanga i le vai aso anu i le vai aso fou tu tā mai tātou pokalame lava le nei ia i le vai aso fou fatatan longa ma le tātou onga whaseila i lona taimi masani au taimi nei o la whais tātou marolonga ia ona whai ua lea o le tātou pokalame o le maleifo mai le nei tai au Clean hands, save lives. ai e tele ul fale i lotoa e te tau lava ona fulumau lima o lo iai lava se te pua uma ona saunia e a ona mulimurita i ai le fuluina o lima ia whaonga lava nisi o vaila au fulu lima ina ia mautinoa lo malu pui pui mai ai nisi o sia mai a fia ai i se whaama. O le tu o le whaonga ina fo i o tatou whale le tā ua e pe ona sila fia. E tatau lava ona whanu mau tatou lima i le taimi e mai ai ona whaonga ai ana fuanga. O mea ai matau mawha ia sa o loto mai siama. A mata mai le fulu mamao o lima. E tele soifua o le ala vea ina mai i whaamai. Pe a whaonga paipa ua mai o na fausia. Ia sa o loto le fale ai mai siama. O no fuanga fai tele matumutumu e au pito silio na lamatia. A wā e to o tele tangata o le auia. Whaonga paipa o lo i tutono le tato loto a. A e a ngai le pasi. Fufulu mua mua o lima. O le pasi, o nino fuanga wā piapi e whaingo o fie o na pepesi ai whaamai. E mawhai o na lavea ina ma whaasauina pe a whata ua a wala ma whata ita inga. Fufulu mama lima. O le aunga lea ma le whaamoe moe e ao o na whaalau tele.
Tātou ngā lulu e whaatasi mo le mālōlōina. E ao nā mata lava ia I tātou lava. E sili le pui pui, nai lo le tautonga whitia. Lima ma, whasau I ngai leola. I le vaenga whai ua le tātou pōkalame le nei tai au, e a pe o na iai whaatatanuanga mai a matanga o le tātou pōkalame. I se pe ai mai fo nei tai mi amas. Matango fie ia nisi o whaatatanuanga, i a pe o na iai, ia e le ngata o le tātou komiti o le vai aso anga nuu le vai aso fou, ia o le sao whainga o awa onga, pe o na wai mai ei e le tina ia moe, ia whaatasi ei fo ia ma le tātou wa onga, ia whaaseila, ia lea na whaalau iloa, ia le rātou tau whainga le vai asofu. Lea lau te whai atu masa, o le asfaredi, ia o te ilo, e ei masa o mea toi whai le asfaredi, na rau sau wa le asfaredi, ia tā pena roa, ia wā le whai wale tiunga maria le la mātou ua whaatantani, po se maria le la maua mai le whai wale la mātou ua wai, ia marisunga le kapteni, ia male mamaru o le au whaingarwe, mal whana wau. Ia, ia, e se fo ile tāua fo i o nei, fo i whailoa. Ia. Tele fo i na watu ai fo ile, ele fo ile lau sila fia, ele whatinu ina fo i o ia fo i whainga whaiwa, ma ia fo i me o tofia ia, tato whai aunga ngā lue ai. Ioi, wai pe o nei ai, ia le vai aso le vai aso fou, ia o le vai aso le vai tuanga, ia ele ngata idea, ia o le vai aso le whatinu, le vai aso, ia o anga nuu. Ia pe eisi si vaenga masa te fia sau noa ia le nisi me mata upu ia le whanga solo ina whamai a tā pōkara. Ia, le lava nisi me toe fia whamatala ina fo i waloa sili fia le atunu ia le tele fo i o nisi o whaalauiloa, whaasesilanga mani mea fo i le mātou pito la au o lo fia tuina tu lava wala wale no fo sila fia o le mamalua si o tātou atunu. Ia, o le tātou pōkalame lana mo le nei aso. Ia e mātou te iloa, ia o se manatu, ia o whaamalia ina lau mai moa i le nei tūla o le tai au. Tu sai mana tātou pōkalame, o le pōkalame longo pui e lii, ia e whaamanatu, ia ma whaalau iloa nisi o pōkalame, ia o le whaanga solo, ia i tau mo whainga ala universite au e le ngata tātou lo mo nei, ia o le papa i ngala, ia whapea fo i tātou lau mua, ia le aung whaaseile munuu, ia whapea ai, ia mara tātou wā onga, whafo mai moto tua. Ia o le tūlanga le nei aso, ia mātou te talo i le lofa maleanga le lei o le tua, ia sao mauri o tau whaiva sa moa, ia i so se whale whainga aruenga, o le e maua mai nei pōkalame, so se vai panoa, ia i te tono o le tātou o tunuu, ai le ngata i lea, ia so se tafo le lalolang. O lo moua mai nei whasara launga. Ia o te whatalofa atua e whamai, whatalofa ia Oscar. Whatalofa Oscar. Ia Oscar Junior, mai Canberra. Canberra, ia po Canberra. Ia Australia, ia o lo momoli mai alo whaanga tātou pōkalame. Alo whātu Oscar, ia o te iroa na o lo whai asi vevela whamai le tō whaitu. Ia alofa le tua ma tausi le ainga. Ia tausi lo tausi fua malo ringa le ngata i lau fionga. Ia maisi o le ainga. Ia masamo uma o lo wau mau le nai tu o Australia. Ia o tupu i vau. Tupu i vau lo moli mai foi o lo whaanga. Ia mātou te momoli atu foi o mātou lo whaanga. Le ngata ia ma ua nei maita ia masa. Ia tātou team le NUS TV. Ia moli atu lo whaanga mo lau sunga mane ainga. Ia tūlanga i whaiva matiuti le nei aso Samoa, ia mātou te whamanui atu, ia mātou te talo foi, ia sao mauri. Le tapua inga mau, a mātua tausi, ia o mapu mai malu whale, tapua ia whaiva le ngata o whanau ia awa onga, ia au tangata whai ngā ruenga foi, ia e le tantonunga, o la tau tapua inga, ia o lo manuia i o mātou whaiva i le aso, ma le aso. Se upu a pa o papa, se ngangana ua sala i lau whaafonga sa moa i le nei aso, mai rawa le amatanga o pōkalame, se i pa ia mai le nei taimi.
ia mātou te matua atu ina, te matua atu ina, ma te maitai ia masa, ia whamangalo, ia tau au auna, ia a iei fo ise ngangana, ia lafo inu o le aina. Ia, tātou te talo, mai le lofa maleanga leo le tua, mo mori so tau soifua, so maola, ia i le aso a tai au, toi wha wau, tātou pokalame, taimi masani le tū la iwa, ia, tu mau le lofa maleanga leo le tua. Ia, whaiva nei aso, manu ia tele Samoa, lau wha afonga, manu ia nei aso. Thank you very much for tuning in. Have a very blessed Wednesday and stay safe, everyone. O alofana ia o alofa nei fo'i. Tau whaia soifua, manu ia Tau wha lau soifua. aso.